Kei te puku te rai o te hapori o Murupara i te whakatau a Kaiwhakawā Presley i te kōti teitei o Rotorua. I kia ake rā ia he taone ngākau kore whakamataku tāngata hoki a Murupara. I puta era hani āna i āia e whakawā ana i te tokorima, nā rātou nei a Kane Lewis o Kāingaroa i kohuru i roto o Murupara i te tau 2001. I tau te toki a te ture ki runga i enei te tokorima i mauherehia mo te kōhuru me te mate o Kane Lewis te kaumāwhiti noa o na tau. The Lewis whānau deserve closure. That has occurred and taken place now. So our condolences and our thoughts are with the Lewis whānau. He oi nā ngā kupu whiu a te kaiwhakawā i muri mai, korohuhu ana ke ngā whakaro o tēnei o ngā kaiārahi o Murupara. I am a bit disappointed that the judge has made that comment. We are not a sad and dangerous town. We have had our ups and we've certainly had our downs in these past 5 years, particularly over the death of Kane and indeed Jordan too. Hei tā te Kaiwhakawā Presley anō, e kore ngā taone pērā i a Murupara, arā me ngā rohe kāinga i o nataha, e noho whakamarumaru. Kia ki te arānohia ngā mahi kēnge nei, nā te hea no aiho. I don't know what the activities of the gangs are. I'm not in that, I don't delve in that background. That's internally between the tribesmen and the mongrel mob, how they keep their factions under control. But look, the police here and other agencies here are working extremely hard. Child, Youth, Family, Ministry of Youth Development, Te Puni Kōkiri, Tika Whenua Hauora, Te Hao Te Ora, all of these organisations, all of these groups. O te tūmanako i aia nei, arā kia haere whakamua ke ko ngā mahi, e whai oranga anō ai ngā whānau o Murupara. Justice has run its course in that the justice system has delivered a verdict. It's gone through a process, and this is what the process has delivered. Ka tika rā mā te hoetahi i te waka, e ora i te iwi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.